Ninkutangira programu y'obuhingi n'oburisa kandi eriizooba turi omu muhururu y'omuhingi w'omutaano. Eriizooba turi omu rw'enkuba Bahanga omuri Ibanda. Twatayira faamu ya Jailos Innovation Farm. Aha faamu egi hariho ebintu nyamwingi. Haineho orutookye orwakubyara enkonya akiihamu obwana akiihamu orutookye. Haineho omwani, haineho obume, haineho enkoko. Mbwenu aha faamu egi nituza kwegaho ebintu bingi. Guma nanye turi aha faamu ya Jailos na Roland abaho atwegyesa ebintu bingi ebi aine aha faamu ye na innovations ezi aine aha faamu ye. Tokamanya okagira eki wayegamu kurabira omu buhingi n'oburiisa na Jailos Innovation Farm. Mwebale munonga twabakiira aha Jailos Innovations Farm Limited. Amazina nibanyeta abaho Roland kandi ahandi director w'ekitongore kye kya Jailos Innovations Farm ahayi muri nshango mu rw'enkuba Bihanga Nyamarebe omuri Ibanda district. So aha Jailos Innovations Farm tukoreraho ebintu byingi. Nko kutwarabamu ekyo kubanza twineho horticulture twinemu obuhereza bwingi, twinemu okubyara ebijuma, twakweta fruits, twinemu emboga, twinemu spices and herbs, then tugaruka twineho banana macro propagation okuno kuzaza emitumba okurabira mu nursery bed kurebeka ngo wa producinga emitumba etine burwire bwona kandi aha nka Jailos Innovations Farm specializing mnonga aha mitumba ya gonja. So niye kanyireho aha niyo tukuzaza nebitoke tibyino konka byo biriho mu bici. Then tugaruke twineho nursery operations, nursery bed tuzazamu emitumba, tuzaza omwani ogogwa cuttings ninga sheitu akweta CWDR, twinemu cocoa, twinemu ensigo za fruits and vegetables, twinemu pastures nka coriander, ebinyasi byente z'amate. Then tugaruka tugiraho section ya animal ninga shi eyina akweta yenyamishwa. Aha farm aha twino section ya dairy nka farmu ya Jailos specializing mnonga omufoda ningashi okuproducinga ebinyasi byente z'amate. Atwineho ebinyasi bikurenga omuri mushanju aha farmu aha ebitukusupplyinga abarisa bente z'amate. Then turengaho tukora he na silage no kutraininga abarisa kuba kubasa kugikora. Then tugaruke turi mu project y'enkoko, turi mu project y'obume aha farmu aha. Then tugarukire twineho project y'orutookye, omwani, then na project yo kutraininga abantu ningashi etwakweta agriculture extension. Naturenga tuzo mu field traininga abahingi n'abarisa kuba kubasa kureberera ebahingire ningashi ebatungire kurebeka ngo bakoramo amagobo. So ebyo nibice bitukora nk'ekitongore kya Jailos Innovations Farm. Twareba farm aho yineho ebintu bitare bimwe na bimwe. No managing ote ebintu bya ha farm. Webale munonga of course agriculture kuza kuba mo successful nono endareba. So eji farm eji tinkaje managing ndiomwe twinemu abakozi bingi. Aha farm aho we have 5 full time staff ningashi abantu batano abo kuturaho full time. Then tugaruka tuyambaho casual laborers abataka from the neighboring community nibija bakora basya nka lunch time bata. So nubo batubasizeho kugira ngo tukwatanise hamwe turebeke ngo twatungura farm eji. Yes, junior oleba ningashi abantu abutukoragana nabo omu farm. Then tugaruke twineho na nemyete tukora nayo, twineho program itukora n'abahingi abaheru outside the farm kubana ajya tukora extension services. Umuntu kakuba ine farm ye nanda mutero hortoche ningo mwana tine bwire nkimo kuba muri mu office. So no twasobya nanzi bwobwe. So twine team yemyeto nka farm to employing abantu batari hansi ya 30 abo gukora outside the farm farm zezi tukumanaging abantu. Yes. No ijori ndota obuyonjo bwa farm yawa. So obuyonjo bwa farm yanjobu ito cyo kubanza no kore kintu cyukunziri. Kandi ito tukehayo kureba ngo at least farm yitu eguma ha mutindo. No kwa roketingo kamanya ngo buri omwe aine omugogwa ino kukora. Hati ngo kwareba hariho mucyara are responsible wo mu nkoko na no mu bume. Twasuma mu nursery bed buri omwe aha ine department ye. So washanga ekikurakinga no kuba no buzogo omuntu. Then on top of that no kureba ngo wakora supervision.
kurebeka ngo noboroine mwabakozi warengaho wabareba ekibakukora nico otherwise wotakozire close monitoring farm kukireberane kurema so nico kitubasizeho twatanisena nabo kugira ngo ito ya full time workers at the farm here ntekwa kuba turiho supervisinga ekintu cyukorwa ha farm. Yes, atshobora ha innovations zezo ina farm eje hati nko kuwahurira izina rya farm Jairos Innovations Farm itoburizoba ntwosantu tekomtwe kureba omutindo gutwakubasa kongera aha bintu bitukora ha farm echo kubanza wareba hemtumba ya nursery bed ya macro propagation abinja abantu communities zitu bakaba manye mitumbeje yo kura kubyara ordinary konka twashanga ngo netambuza oburwire omuntu oki so twareta ejo technology eyo kuzarse mitumbo uri kurya byo nursery bed kurebeka ngo wahereza omuntu omutumba ogutine burwire bwona then at the same time washanga nka gonja is very scarce mu Uganda shanga ngo nyingi notekwa kujiha Kongo so hateji technology tukose ya macro propagation ekuyamba wafune mitumba nyingi omukire kache so ejo ni innovation yo kubanza eitwine mitumba ningashi macro propagation then of course nka ahagonja aho ntakarigireho itwe tube twatanike ku adinga vari ya hagonja ku producing gonja crisps ku producing flour yo kugoya yo kubakinga so twarengireho tukuza no mu producing wine all from gonja konka twiza twashanga shortage ya raw material twashiraho misho gonja yabasika so twajya let's first concentrate ku producing emitumba tukanyase raw material mu bantu akuba buri yomono supplying emitumba tukamubyara n'abar customer witu tukora nawo contract kugira ngo tugarukeyo tugure gonjejo tugaruke tugiteke nkahi omunasare bed then we know of course irrigation eje tuyambire munonga twina mizi agutukutapinga kuruga hansi omusora powered system nugo tukoza ha farm kutuyambaho kube bintu byite byo kureba haguruka cya kuba successful no bano yetaga mizi so irrigation tuyambire ho munonga then twiriho section ya spices and herbs inayo wareba hari aturiyo ntuombeka ho kasora dryer we are trying to also processing ezemboga ezo spices and herbs kurenga twazi packinga no muntu warga ha farm no basa kufunanga okra yesano hatorenge hokoreki ojin then another thing to know we have introduced orsania ya part ya agrotourism aha farm so hatu mwija warugambarara warga Kampala oyizire kurambura ahakuba hantu akira abantu binji bo kurambura kandi ware farm yitereho hari umucyaro so tukarebe ngo muntu nayiza kiza kurambura baruhire kugaruka mu town kugira ngo aze kuronda ranchi kiba costly so to have introducing ya orsania aho kushanga tuteka enkoko yona whole chicken ninga si whole rabbit akame nenyama etongozibwe kandi nunji munonga kandi ri hakatare so tutekorsania rwenkoko nurwa kame to savingira hebyo kureba bihingira ha farm vegetables gonja so omuntu abasa kurugaha arire arambuire kandi ayegire so ebyo birimwe omo innovations zes twine then at the same time tukareta ho traininga abantu this is our own innovation kugira ngo the neighboring community twinemo agroyamba empowerment kurebeka ngo abantu batekwa kushoma hand zone so every Monday aha farm tubatwine training from 2 kwisasha 11 then every Friday tubatwine community outreach kuzo mu community tukarebeka ngo twashomesa abantu so ebyo ni bimwe ebitukozera farm of course tokaye bwo mwana gwa corona cutting ogwa robusta ogwo gutwine kubyara hati ya ngo tukubyara tukwiho mu cuttings tukahereza abantu omwani ogwo kumanya ngo tugurize kwatu kibabuko cy'omwani ningashi ecyawiriti kandi ogwo kwanira mbwire buke omuntu akakwata ha senti. Yes, washobora harutoche ababa karababire babyare mutumba kuruga hari nyina gwe wagira ngo urutocho rwo kubyara ogwiha hari nyina wagwe n'ugureta
wirti nugureta oburwire mu rutoki tugire ngo iwe mpinge yawe je yiwatwegese yo kuyiteko mbedi yawo kihamo byare nkonya okiyamo katwara mu rutoki tine burwire bwere kuteganisibwa bwona bukugikwata ahatege mitumba okutukugizazo mu bedi nobo rushwangu yarugamu etine burwire bwona adenda no muntu yagitwara nturengaho kumushoborera management yayo okora agirebere of course ekintu cyona wabo takifireho with time burwire no basa gukora ki ubwerete konka at least abahinji bona aba serious wabo byirege mitumba eri kuruga umunasare bed nobo rushwango rutoke rwawe tururabe rwine uburwire bwona especially na nk'ikikoko cyenkonya ekiteganise munonga abahinji bentoki yes hino ko rwejumbira umukurinde byo buhangwa kurabero mbinde byo rukora family itwe nturinda ebyo buhangwa aha famwaha tukurabiro mu bintu byingi anyo ndio muntu orukunda necha munonga and currently ndio mweji ninkora masters za climate change and food security kandi tumanya ensoko eyo sirene hinduka nana ekishemu kwanchukorwa so kutwantwetororo mu famu already warebe miti wano buzoto no musesene mu guhinga itu ya conserving the environment tutufo kutemerera iyo miti twine miti twine kishara kitu at the same time ntubantu eje myanya yone warebomu ntumaking sure ngo twakosa fertilizers ziri organic kurebeka ngo twakosa ho kintu cyo butwa twine hente amasha gitu supplementing anezi fertilizers ziri organic then na manure kurgo mu wakame no mu nkoko kituyambaho kurebeka ngo tutukozesa chemicals ezo kurebeka ngo zasisha obutonde bwensi yes famu yawe kino ko yambira abantu abajehingurize famu eji eyambere abantu omuryeje myaka ena nubo kurawo mu cyaro nangwa no mu district yona eyambira abantu munonga echo kubanza twira abantu emirumo aha famu aha on a daily basis amukajo workers tukakosa abantu bari ahansi 10 warebe emirumo twine emirumo nyingi munonga ogisiroho aba full time kandi to tukachwa mtu ayihaye kugira ngo abantu abitu community yitu ebe niyo yabe yo kubanza tubanze tubahereze emirumo then twarengaho emyeto tukoso mu field ananerizo twatwineho emyeto kuko mu 20 tubatwara bakora tugaruka tubagaruza energy irrigation system yiwareba tukahereza offer kugira ngo buri niba we no kubasa ku accessing ha farm atahamizi kuruga ha farm ga free of charge so abakazi tubakitambura ngendo niyungwa yarwo musiri akuba mazuba garuhohare so tukabayamba twabasiza mizi aha farm and we have a plan kugira ngo we keep on extending gakenda nkahi na noko makagawo then tuza twatandika ho eji program ina kugambire ya agroyamba eri kuyamba abantu mu community so tukiza twakora research na wano etorora ito myanya yitomu abinchi n'abahinji but ebintu byona birembyongera kuba kubi omuntu nahinga season abureki yasharura kunu y'abantu tebakumanya ngo haro kushomesibwa ombyo buhinji so ite tukehayonka famu hatino tushashwire twajya ngo tuzaguma tuba training okumwaka basa kuhindura omumikorere mukarebeka ngo mwayongera aha musharuro yanyu kurebeka ngo mwafunemero mu maka kandi mwafuna nentase so ejo program tukagitandika haturiyo ntuzo mu mwaka kandi level ya sub county yitu twagikaveringire turiyo ntu moving outside kugira ngo at least ejo impact can every household omuribanda so omuriyebyo mukuyamba abantu abo ntubaretera access to inputs ebyo kukozesa nk'ebijumusa kugira ngo nanogo muntu waburijo wakubatine kasente no basa kumwemerera umufunire ka fertilizer kibanza yaheza kuhinga kusharura abase kushashura so icyo kiyambireho kandi turebere impact nebaho abantu bino buzurizo mu yogo mwanya and yesterday tubetwine training ngaha yatendigira over 200 people abantu kamagana 200 bishira nango twabaherezaho na ka small capital ko kutandikiraho ka fertilizer kugira ngo barugaha season eje barebe okwera akore so
ezo impacts then na nkaba stage za boda eje myanya hati ne ikarira bizo yitwa at least on a daily basis nono mayangu ebintu ebikwiza farm ebiru kushohora ebiware byombeke biryomu ababona n'abantu bitabo kutusupplying ebintu so at least Jairos Innovations Farm ekoziro impact mpango kandi ekyo yongera kukorera abantu omu neighboring community. Yes, family yawe ino kwere kwenyigira omukore emirimo ya farm we bari munonga family yo enyambere munonga. I have a supportive husband nyiro mushija orukufayo kunkwatirira. Of course nko kunatandikire farm age nkankiriyo ninkora konka kandi family na ngwasa kuna yinkora no mushijo wanje so nabonu baba ruho natwaba tutari ha farm bonu baba ruho no ba monitoringa n'abakozi hagire cyabano n'abakutera bajya ngweki kakitatera so family yanje enyambire munonga kurebeka ngo family na farm yagenda mu misho so ntutambura hamwe na no mu fields omushija nuwe kubanyine kandi ho nayamba munonga na hati nawe hatakija ya involved mu agriculture we niwe area cancer wo mwanya we gombora yitweje konka kija kandi yakunde byo buhinji munonga no kwenda kunkizaho so ahinku bandi na baruho haba haruho mushomo bayitize workshop for 5 days no shangata kuri mitinga uruganka hoza za jinja ushanga na ku empowering at the same time kurebeka ngo at least farm age yatunguka no garuka yo kushoma ni initiative yeye kaja toine komaha garuka yonka farm ya supporting you as a family kurebeka ngo twakorera hamwe twatungura ebyo buhinji aha farm yitwa omuntu orikwenda kwija kwika farm age najika hwata orikwenda kwika farm age hatene manywa national wide ningashi aha level yihanga ryona because ejo farm tutambwire munonga twayitaba no mu mpaka zo buhinji no burisa hamwe twasingura yebirabo nkebe bya NSSF High Innovator Avis Foundation so namwe bitukozira aha hariho ebirabo bitwahangwire so Jairos Innovations Farm at least hati erengira harurengo rwo kumanywa hari ibanda erina harurengo rwihanga ryona so wahiko muri ibanda no buza burhamwe hona Jairos Innovations Farm ntumanywa kunu yankabo promotinga ibyo buhinji tinaho ine chapa echukuranga ejifarm echapa hati ya wabwo kukorera mu cyaro twine mhanda nyingi konka twinoho small sign post yitu waboretirwe side yoko ya katungu twine hechapa kice na nebindi turiyo ntubitekaho ebyinji at least ngoko nagambira we have been starting so konka ntumango hati na side je ware tukwatana na munana byona biriyo nibiza kuzomu nkora then of course wahika kuno myanya yitu itunota kabura kwika ha farm. Yes, farm yawe je nko kutwarebo ine hebintu byinji kandi bitarukushana oyine bihandiko bya farm age ibyo kubasa kubano takinga burizoba kugira ngo burizoba nashohoze eki na tasyanti hati nga Jairos twineho ebihandiko byemiringo nyinji aha farm kandi nyowe itwentu treasuringa munonga ningashi nitufayo munonga kure gutwakore ebihandiko aha kuba wotafunire records nka farm tokabasa kutunguka kuba tokumanya nokora amagoba no garuke nyuma abakozi wabashashurota so hataha ntukore cyo kubanza ntumanya inshoza ya farm ebitwagura ha farm ino kubirecording tumanye ntasya ezo projects zitu ezo wareba ha ne hane koreta kugira ngo chiko muhimbo kureba wano yongera mu investment omanya aho uri kujongera then of course twine records z'abakozi abitukukozesa then tugaruka tugira records ezitukora mu field ntuba twine formal contracts na ba customers twantukora projects zabo ezitukumanaginga then of course aha muheru go mwaka ntuba twineho records ezitukuba tukurebeka ngo twa balancinga twamanya umwaka tukozereza kwingana ki then ka Jairos at least burukwa myaka ebiri ntureta ba auditors ntuba twine audited books tutukoma hariyebe ebitwandika farm ntureta ba auditors so twine audited books ezitukora nka farm kumanya farm kwere kubeyemerire. Yes, no jorondo takatareke bintu byawe akatare
hata zurongazo ine kintu cyo wa producinga tikikabura katari kandi nyoti nkukira kwikirizana n'abantu abo kugira ngo hariho ibintu bitine katari no shanga ni wotavyine byo producing echo kubanza itwa katare kitwa ko kubanza tukaka buildingira ha quality ningashi ibintu bitukore byo mutindo akatare kitu akahafama hako kukirayo naka referrals kugira ngo nakukorera noza kureta nanka hagwe kinkukorire hati ngo kwahika wareba quality yo mwani ninye sigangu noza kugira wabo wamanya urukwendo umwani ncukuraka gukora ki kumugambira so ejo referrals ningashi abantu batuyambiraho mnonga kutukorera katari echa kabiri okugenda mu communities so to promoting a local market akube ibintu byone bitukuproducing aha farm they can be consumed locally here umbantu bitu baburijo kandi babitware bihoho urundene byo kubaguza biburi then echa tutwiniho outlets hatwiniho outlet mpango ho umurika mwenje nayo ntu operating rayo so nayo ne tuyambaho mu exhibitions trade shows ito tukabara kuzayo so nituzayo once in a while then na social media eji tukabura kwe promotingiraho kandi nayo turebera man gayo tukurabira mikutu yitu ya WhatsApp za Twitter za YouTube so nayo net promotinga mnonga fameje ne kutahizeta fameji ne tutahiza kurugiro mu projects ze tukora ako kuna nakugambire ito tukatandikaho na project emwe ya macro propagation kandi tukutandikira mu temporary structure tukoze sebichindo konka kandi ebyone bwarebaho myakena tine ekintu ekitwagurize ngo to expanding farm age instead eji projects tukora farms tuyambire okugura neje myanya eyitwombekireho zatuyambaho ko establishinga ningashi kombeka is projects zone zo kureba so as projects zitu nizitahiza mnonga waguze mitumba hati nkwite mitumba yitu producing aha umuntu mutumba gwe kitoche ntibantu guguze 13 ogwagonja tuguguze 15 kandi at least nono manyangu on average ningashi omubuche a season tokabara producinga emitumbero ko mutwaro gumwa capacity yitu so nono rebe ntasi wareba mutu inama papara habed aro business ezo kureba kashangu tuzukora sente konka hati ngama papari wagareba hariya no shanga ngo ipapari muri basa kwa mapapari 10 kana katare kago garuho abantu bakazo mukuri amapapari ahabwa arsazi shanga ipapari average re nirukuhereza 10 so wabazamo muri yago mapapari hati tubira amapapari gako mu 500 twiniho rutoke ryo mu 3 acres egeshaha ebitoke najya ngoze ku kirondo mu yogo mwanya ekitoke cya medium kiryo mutwaro gumwe n'ikicweka so at least nono manyangu umukwezi entasia erukurwo mu rutoke ne sustaining a farm then twinone entasia mpango erukurwo mu field kandi iyo utakubasa kureba kugira ngo aba bantu abitukumanagingire ibintu waba kutuhereza contract ngo tubabyara romwani tubabyara rentoke ejo nentasia erukuba elkiya kandi yambireho farm kurebeka ngo yakura then of course na pastures eziwazireba supplying abantu ebyo kubyara ushanga ngo nkesha yekibingo cya pakchongo tubantu juguze mitwarena kandi yabe season ushanga umuntu nagira ati arugambarara atinyenesha ho nshazuze kibingo so hatorebaka ngo oreba entase ya farm neguma neyongera de nabo kurugaheru kwija kurambura abakuiza kuryorsania ezo nentasia eziri aha farm farm eji pamansi ningashi echakubasa kunyangwire it can be like annually this farm at least ne arranging between 100 to 180 million currently turukwendera program hariho umuntu ogo yinita kariche konga tarakumanya kwa rukorkwesa no muhereza butumashi umuntu yinita kariche nyoni ndeba ngo at least buri omwe ine hita kurukuma utinyitaka no basa kurukosa productive kandi ugire cyuyama hariya warabaha nyanya warabaha cabbage zirya hakantu kace munonga haro akasirikana kati akakasirikana kati haika kati twasha rumi twarunka 20 no gumano
noshuka amizi amapapa nigamera so no kumanya itaka ryawe rike warukoze soda ukatekamo high value crops ukamenya hati kandi nabanye n'itaka rike nyine kota eka ningashi obani ndunde n'ekicweka kandi utaza kubyaramo ebicuri hati manya ngo nyanya ziyahiguru omanyote nabyara nakati ehinakatare hariya warebaho omwani ugwa demonstration twinemu embyara eitweta Brazilian kushanga ngo eka omwanya gwo kutekamo ebiti 50 nobasa kutamo ebiti 20 ogurebero shanga ngo inakataka kace kurgomo ekemwe ihonosharura nko ine ekibiri so kikuyamba okurebeka ngo omwanya muco goine wagugobamo so nibwo bahabuzo tukereza abantu okuba initaka rike rebeka ngo watekaho eke kintu ekine ntasya erukurebeka yes ninga cyo kuraka kuhereza sente yabare kutayisa famu yawe ejeni section eyi Roland yatugambira ngo nahingamwe bijuma nahingamwe mboga nahingamu ebintu bitarukushana noreba hayinaho cabbages hayinaho amapera hayinemo ibintu bingi bitarukushana ebijuma na vegetables konka Roland yatugira ngo aha famu eji buri mwaka nasharura esente ziri hagati ya miliyoni 10 kuzahari 18 ninjara norangu nakasente kirireyo mweni wo yinita karche urukubasa kuboroka joti nyinita karche konka tinyine cyo kuhingaho Jairos Innovation Farm yatwereka ngo nubwo kubo yinakataka kace munonga no basa kajiriro mugasho kando ihe mu kintu cyango gumananye urwa kabiro rukwija aha program eji turugumana tukuretera abantu batari bamwe na bamwe bari kutwegesa empinga zitari zimwe na zimwe nendisa zitari zimwe na zimwe aha kamera nabanyinaho asafu turi yahebwa omuhereza ndi Prevence Kampura.